Zelta tangi, bedon o vigina. A divinta pez meus karet. Vigine ve juste. Salut da hol tudou, herrier on va montrer les ameuz pedet team bars me randi ou djiko hanon de vardan Beijing. Les team galeriz la di bravo gouet gant Beijing. Peta o gret gant Beijing. Ba war an kot klask Pe an trao a haler ober gant Beijing. Clarice, an ini brudetan matehe a zo tartar Beijing. Tartar Beijing. Piskoaz, teus t'en veze? Ba skonan. De stad a fardan unan genik. Ah, mal doar, non. Tim, lardita, prazo em de gad wid fardan an tartar Beijing. Nez e poezus atra, Clarice, wit fardan un tartar a zo Beijing. Ve just. Hag amañ, neus e Beijing estum palietez. Ja. Neus e war l'air greun troeol, un aval, ur chalotez chuk avalou, gwinegr chist, chuk citrons, eoul troeol a chaos choyou. Da goumans e vo fardet an aval a trohet Chalotes. peliet a trohet minut ar chalotez. Matri. Allez, deom. Pas neke penonz costume une bennak d'ober ur meus vese. Golor e lakat tamm montreu Ja. hag lakat hous pen war l'air. Pa potan vet. E plas lakat kalz a drao. Made. A war l'air, ben kalz ken pegur nalket tenan ar pest eus laket ken, quoi. Mior? Made evit poent. Hag e vo laket greun troeol da graza barz ur belon. Lakad tout? Voke laket pep tra, Non. lakez un dorna, oh, made. Ok. Ya. Tu as neuze, red diwal pegur in Ya bien a war, Ya poar hag an prum. e teo buan a war, ie. Ok. Neuze, a liou, hag a c'hwez, a larodit, pa vo poen la hantan, a lakene barz volenat tartar. Mais ma teze e rok e vo troret un tammit mi ar c'hoaz. Bon, bravo e pezarez, hein. Me rede ie meska. Allez, j'ai tu. Zel, a ve gwelet Pas vegn nebeut rouze den tam. Sans ça. zenye ya. Ja. Hag ar c'hwez, Ja, a rouze. Aro. ne ket am amezini ken. Rouze vat zo kanté. Zev mat, Ok. troran Ah, gros. essayé? Gros, ya. Vraiment, et ariet poen lakad ar Beijing, un trotre vo laket an o zenou dourek. Laket vo... Tout droit en dro? Ya, tout droit en dro. Ok. Vo kroget gant chukavalo. Ok. Drevras e vo laket zed agenta hag an neoul e fin. En eoul a virfe ar Beijing da zuna an dour. Ok, ma du poen. Ah, wesh kenta e dit ober un tartar Beijing, Clarisse? Ja, wesh ken tardi. Fromadout? Waria. Ba ya perdra zo fromad. Ja. Matteo ar jalotes. Hendal.
Mettez un format. Neuze gwinegr a volaket, mais ne butter. Ja. Parce que zo trenk hag même keron e viché cornichon. Madri. Ma devese. Ok. Mesclar was. C'hoaz agadare. Mat. A tetim nevi penons e deud ar jonj dit de vean ke giner, benefin. Wanket tonket de dorze Anon. yaouank. Non, tant me bet. Ze zo deud din benefin pa oan o peur e chui me studiou sociologies. Ar wech a chou ganti wanket gwal en tannet de la bourrade e bet ar skolver. Hag a moc'han d'ober un dra fetis ar un tamm. Ja. Moc'han d'ober un trao gant me zaouarn. A liamman ar pez mogret en sociologies. A fait de penons éthique, valeurioù, a tout. A gant se on bet de la bourrade de kalzig e bar un tifermioù biological, a brodu e legumaj. Hag a meus di jolet un tamm un doare al de fer d'an bouit. Hag on bet plijet braz o tañva meuzioù végétarien. Hag an traoù fresk a ze neus chinchet de mik meus el war ar bouit a war penons magam c'horf. Ah oui, tout nevi keginan zo une affaire sokial kaje pe une affaire Hag ez eo. Ja. Dime dibab laka traoù bio bazar bouet, ne beter a hik, traoù bet produet un doaret doujus, a zo penons un doaret da chanjar bet, quoi. Rei a blijardur d'an dut, ar pez a ro blijardur dign. Mag encore asperet quoi. Setu ya. Bon, poene ouz penan eoul? C'est la rei, hein. Chos? Bremañ volaket ar chos choioù da genta, ya. Loyat, tampedam. Ja. Loyat eoul troeol. Pe tro heol, me vel de bourdreger. Ok. Preste? Preste. Ah ja? Ja. Deus kemet da gommer un tamm bal amad a leda tartar warnan. Hag gwalari pegen made. Cool. Et poene? T'en va? Poen braz l'ar fen. Poene braz mameus. Bon ba, ya hemad din? Hiremad. Hemañ zo vant da gol? Douce. Ja, les poulets. Merci dit, Tim. Extra, eh? Ar gwal blijadur e vedi. Ja, plusieurs meus bedier. Ken wajal? Ken wajal?